Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an job jangka revival but healing festival kabrang Shillong Hajla Nagaland menta lapen kendo bentai ki gatekeepers jangka Meghalaya ban pelong ya ka Meghalaya revival but healing festival arhajar arfnriu kabanlong na du arfnyo hadu laipo tarik ukala lingkot arhajar arfnriu ha Bhoi Rymbong habakren Syakilat pas hai kubor, hai kejengyalang bat kinong tok kubor kebelalong ha Shillong Press Club. Tam thank you. Kila ong bakani kejengyalang niam kabani saus ni katong ban pinya so lang ya kirunget na keleng ke Jylla Meghalaya. Bar ki Jylla Marjan. Na benta kapor jengya ro blay, jengya duai, Jingpynkoit, Jingpynkia, bar ke Jingpynthamai mensim. Kinong penyat kila pentip ru baya kaneka festival on kmi lenti bandon shibun ki jingye shimbenta na ki balang bapher ki ministry bar ki sengnyam na kathan. Kila ong ru bakani ka jingye lang kan plilat iki briu bar ki volunteer ki bakwa ban syakri ha ki benta bapher kum ha ka jingye penbet kam jingye sam jingye rap iki nongwan media bar ki kam jingye pat ba. Ka Meghalaya Revival but Healing Festival arhajar arpnriu latmu ban longkum karunsan ban penskem ya ka jingeteli hapring ki riungen ban kentiu ya ka jingepen ki mensim bat ban penjanai ya ka jingete long hapo ka imlang salang bat ki kampat ba ki babha Lakmi lenti basyan on sapna pat ba ya ki jingetu khana bnya shaphang ka jingya jongka program ki nongkran bat ki kendon jingeshim benta Nama aku mau om bamen kani hapo Nagaland tiga Jingpynkoit community kalong ba salpo hajar iki Jingpynkoit ke Jingpynkoit kalong palat ia ke ba ke community ke jongi ante po Nagaland nengi community ru ba ni ke poro nama baling ba ke ba ngioi ia ka jing kerku ke jong play jing trai ke jong play ke Jakarta po Nagaland po bon ba ki brio ki yo so ne ki yo jing tip ba ki yo I ne ki jesai tingin community ru ba hamne ba ki bon ba ki ban yo point tingin nomla banong ke doubles kan no nre na kalian ka organizing team nila ya pen kre ka Jakarta ko keluar nomor ketika malam berkeluar kadang kan Jakarta batu di gas ke Jakarta baru maafu karya ketika jintrekam tu lah sedang duduk bentar kesini ketika Jakarta ni semua sekali ya dalam bentar senang Rymbong aku pa nagaliang jongki dapat senang di Brokawai higi ba laya ailang ya Jingpynkoit o bentar kesini sedang ya kapan Jingpynkoit ya ketua Jakarta mangi community bahun ba ki brio ken point ni komang yong kani ketika ka ba ublai di uyalang nomor ba ka kampla compare ni jeseng nomor ba kamlong ka basuk ya ka ban ngin penbe ki jeseng bakat kene tang hapo shibnai mo bat ni ketika ka ba ublai kren ka ni shakri jong tra hapo Nagaland tu jeseng ba kadon ke jingkem tu ho ba kapal boat ke jeseng ne ka Meghalaya ba mangi hanni ro katu kan ningot ki ba nge khendo nge sodai ya ban pudiang ni kene ba nge ngets ka mo bre le khamba ba ngi community spon ba ki bre kanwan ba ken banwan ma executive group ngi da so skadai ya ta jopi kalian ko press Makin yarap lem ini ya kapan pen 6 kapan long hari ka Jakarta relatif kumka din Jabini ground National Highway 34 or 30
kau persyak yang kami ikut kalang ground bulan Bhoi Rymbong Meghalaya. Ti ni semua yang boleh kalah nanti hadirin yang kami jingseng ke balong Nagaland ni benai Desember ke bau Shefri Jong Trai Apostle Angkit Sajuan ilok Jong Iru jo Pastor Monica Sajuan bat ke tim bat kiwi dari Shefri Jong Trai pelong ni kami jingseng apa Dimapur bat pelong syaka ke ba Blay Matri Borba atau berjaka bat ke ba mi nakatu jingseng ke long ba Blay Bunki having Shefri Jong Trai ba next nani ke bobot kani ka revival healing festival kan dengan Jylla Meghalaya ke jongi ting semua yo Blay wala kalau hakapor ka ba lingkot bah ban pelong ni jeseng yo punbet ting la punbet ba ka wan kan dengan jingseng kan wan Meghalaya han nadu ka arpunyo trik Januari adu ka lait trik menta arjar arpunrip ting kermen baling ba kani ka press conference bahwa nakalian ke jompi bahkan yarap nam ya ka ban pensolang si rip limba kani ka Jingpynkoit kubor ke jompi te bani ngai skam mo blem bekelku kani ke jingseng bani community ba shibon ba ki rip kan wan ada jingseng hadi maupur ga apa sedang berpikir jingseng ni community kumba Lalu sopo hujat diberi kenuan, dan rai ke jingga pula ke jauh Blay walam diberi keleng di Jakarta, tang napo di Mampur, dan rai negeri distrik dengan Nagaland, dan North East, pada keleng di Jakarta, bah diberi ke di Gilat, bah kami ke Bakhado, ke Jingpynkoit ba kalau hado kumba arlak tam diberi, bagi bawan di Baterang, bah nyo ya semua yang ketin ke jauh Blay, bah kunjuru banyo di Jingduai. Ti kani kalau ka Jingkerman bagi Jingduai ke Jongi ru bah kani jeseng bo Blay la prila kani ketika Jingelam ke Jong Blay bah pulang yang di jeseng kini gisni bah community ru bo Blay walam shibun di brio na kani ke Jylla ke Jongi na ki Jakarta per bah kunjuru na kani ki wake ki Jylla Jokadon Isingya bah ki wake ru. Ti kani kalau ka ke bagi pak snow dan ke pot but to blame berkilku bagi nak hot soha yang arok bagi nyawan sekali jeseng but ringkat lu ni hot soha itu wadi bepang bustang lu kelak menwan dalam ya ke bagi sekali jumtrai ini orang tolong jingduai atau blame nak kambat agar jeseng berada pada mampu ni isi pun di jingnak kelak jauh Blay bagi beri mak di zikirku bahkan juru sibun mak di kamar kamu kelak di bawah Blay berle bermak di Jingpynkoit bahkan tak tiga ni kalau ka Jingpynkoit benar jongi nak kalian jong ke gatekeeper team Meghalaya chapter ke bagi ya don benta nak benta ban pediang yang di Jingseng bahkan tolong ni Jingseng ini dia Jingpynkoit